Pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo imati jedan video kojim ću vam pokazati ono što sam ja kupila sad kada sam bila u Hrvatskoj. Pa ako ste probali neke od ovih stvari, možete mi slobodno napisati da li su dobre ili nisu. Jer većina ovih stvari koje sam ja uzela nisam ih nikad probala. Tako da, eto, bit će malo izmišljeno i hrane i ovih preparata, jeli? Vidjet ćete već. Pa krenimo. Za početak, ovo što čujete u pozadini je moja perlica rublja. Dakle, imamo ovaj cappuccino od Glorije. Uzela sam 2 komada. Uskoro će ići moj brat isto za Hrvatsku, pa ću mu reći da kupi još. Znači, ovo mi je najbolji cappuccino i njega najviše volim piti. Tako da, eto. Sljedeće što imamo od ovih prehrambenih stvari je ovaj čokoladno mlijeko, okus bijela čokolada. Fin je, stvarno ne mogu reći, okus je dobar. Jedino što je meni najdraži onaj klasični, jel, od mliječne, mislim da je mliječna čokolada, jel? Ovaj kao da je malo gušći od tog normalnog čokoladnog mlijeka. Tako da, eto, to sam isto, popila sam ga već. Sljedeće, kupila sam i ovaj cappuccino. Ovo je cappuccino od onog makarona od maline. Probala sam ga, fin je, stvarno ima nakon nježnu notu tog okusa. Kupila sam ga zato što ja normalno hoću probati kakav je, jer ovakvih okusa nema ovdje za kupiti, tako da, eto, da iskoristim priliku dok sam bila dole. I uzela sam ovakve 2 šalice. Uzela sam jednu sebi i jedno sam uzela kolegici, eto, da je nešto donesem iz Hrvatske. Sljedeće imamo cedevitu od limuna. I moram reći da je ovaj dio što su stavili, ovo je stvarno praktično. Jer ono prije niti se to moglo zatvoriti, to se stalno odljepljivala, ona trakica kao ljepljiva što je dolazila, tako da je ovo stvarno praktično. Znači, uzela sam tu od limuna i uzela sam, sad mi je ostalo to u kuhinji, ali uzela sam jednu onu malu od koliko ono grama, 700 mislim ili nekako. Ovo ima 900, znači ono negdje možemo oko pola kile. Od crvene naranđe. I evo, napravila sam je ovdje i fina je, onako malo razbije ove klasične okuse od ovog limuna i od naranđe. Dalje imamo, samo malo, uzela sam ovaj gel za tuširanje od Biobaze. Ovo je Botanika. Sad ja ne znam, Biobaza Botanika 3 u 1 gel za tuširanje. Ima ova naljepnica pa se baš najbolje ne vidi. Znači 3 u 1 je za tuširanje, za kosu i za, pretpostavljam, lice. Pa dobar je, lijepo miriše, ima blagi nekakav miris i ono, klasično, jedino je to što je biobazeno pa je prirodnije od ovih drugih gelova za tuširanje i morate se poslije njega namazati zato što nije baš da isušuje skroz kožu, ali onako, treba vam taj dodatni sloj, jeli? Sljedeće što sam uzela je ovaj sljezov korijen, znači čaj. To sam pila sad dok sam bila dolje jer sam se normalno prehladila i pomoglo mi je znači, za te bobe vezane uz grlo. Tako da sam se to ponijela i ovamo da ima. Mislim, vjerujem ja da to ima i ovdje, ali
ja to zaboravim, pa ono. Dalje imamo, ovo sam dobila na poklon, ovo je iz Bosne. Znači, mlijeko za tijelo, Dr. Paša, kakao i makadamija za normalno da suhu kožu. Ja to još nisam otvorila, tako da ne znam kakav je miris, ali ovako djeluje lijepo, tako da vidjet ćemo. A i kakao i makadamija, mislim da to nema šta loše biti. Sljedeće imamo, uzela sam ove, vidjet ćete da većinu stvari sam kupila dvoje. Dakle, ove Caladont paste za zube. To sam ja vidjela na internetu i htjela sam probati jer je sa ovom ružičastom glinom, pa je to meni djelovalo jako zanimljivo, pa sam zato uzela da probam. Ja sam stavila maskaru i to onako kako ja inače znam stavljati, ali se nisam dalje šminkala što je vruće, pa tako malo čudno izgledam. Sljedeće imamo ovaj Max Factor Miracle Pure Plant-Based and Vegan lak za nokte. Boja je 265 Fiery Fuchsia. Znači ovako izgleda ovaj lak. Njega nisam još stavila. Jako je lijepa boja. Nisam ga stavila iz razloga što moj oblik noktiju baš nije zahvalan. Ne volim ono kad se okrzne i kad otpadne dio ostane, no to meni izgleda onako malo bez veze. Ali je boja jako lijepa. Sljedeće imamo ovu Uriage kremu. Ovo je krema za lice, pretpostavljam. Za bebe u stvari, evo piše. Zaštitni faktor 50. Mineralna krema, dakle sa visokim zaštitnim faktorom. I ona tako izgleda. Pa ne znam, nisam nikad probala, ali evo prva mineralna krema za zaštitu od sunca. Veoma visoka zaštita kože bebe za lice i tijelo. Evo super, bez mirisa je i bez konzervansa, bez alkohola, bez kemijskih filtera, znači nekome do gena. Znači eto, Uriage. Nisam nikada ništa probala od Uriage, tako da se veselim tome. Sljedeće imamo znači biobaza, body lotion, šipak, božur i ruža. Ima jako lijepi miris i u redu je, stvarno dobar je ovaj losion za kožu, stvarno, i nije onako lijepljiv, stvarno je dobar. Ja sad nikad neću naučiti da gledam u kameru. Sljedeće imamo ovu Aven termalnu vodu. To sam isto dobila na poklon. I nisam je još otvorila, ali ću je otvoriti sad, danas ili sutra, zato što dobro je da se šprica po licu i po koži. Zašto ne, za hidrataciju. I onda sam si uzela to mi vi možete isto pisati neke preporuke ako znate. Uzela sam si dva ova baby pudera. Jedan sam uzela u Bipi, a drugi sam uzela u DM-u. Ovaj je bez talka. On je sa, sad sam zaboravila, sa kukuruznim škrobom. Ovaj sam kupila prije, pa sam onda ovaj uzela. Ovo će mi trebati kada budem išla na zračenje. Pa su mi rekli da to stavljam na taj dio koji će se zračiti. Jednostavno da mora biti suho to područje i rekli su mi da samo smijem puder stavljati. Ja sam uzela ovaj i pročitala sam onda kasnije da ima talka i sad čitala sam po internetu i mišljenja su podijeljena i ne znam više ne sama. I tražila sam neki koji nema talk i nisam uspjela naći
jedini koji sam pronašla je ovaj od Nivea. Tako da, ako vi znate za neki koji se mogu kupiti ovdje u Njemačkoj, napišite mi, znači da nema talka, zato što jednostavno nakon cijele ove moje epizode mi se ne da još više riskirati. Sljedeće imamo još jedan Bio Bazen Body Lotion. Ovo je sa lavandom i limunom i nisam ga probala. Znači, zatvoreno je, tako da ne da mi se sad to još otvarati. Sviđa mi se ova, lijepa je ambalaža stvarno. Baš jednako fino su to osmislili, samo što je ovaj dio tu malo, ne znam, nekako nije baš najpraktičniji, ali dobro. Da se, iskoristit će se. Onda sam uzela ovaj od Lapiel balzam za usne. Htjela sam probati kakav je, tako da eto, isto je, što ja kažem, bez ičega je. Tako da, eto, veselim se to probati. Imam još jedan koji sad koristim nekog drugog proizvođača, pa da sad ne otvaram. Ovdje sam također uzela isto od Biobaze, ja ne znam da li još ima to u Bipi, na akciji su, mislim da su po 25 kuna, oni su 25, a ovi losjoni za tijelo su, mislim, 20. Dakle, ovo je 3 u 1 Body and Hair Gel, ovo je sa uljem argana i jojobe. Evo, meni je ovo pakiranje puno praktičnije. Mislim da su mogli i ovaj losjon staviti u ovakvu ambalažu, ali mislim, ok. Dakle, imam taj. I imam ovaj je isto 3 u 1. Ovo je sa šipkom, božurom i ružom. Samo malo, to je kao ovaj, da, šipak, božur i ruža, znam je malo drugačija slika. Znači Flower Romance se zove i eto, znači ovo dvoje dolazi u kompletu. A ove sam uzela jer mi je bilo zanimljivo ulja argana i jojobe. Tako da eto, imam i ja sada kolekciju Biobaze. Sljedeće, ovo sam uzela i onda sam se pokajala što sam uzela, ili eto šta je tu je. Ovo je miris za auto. I onda kad sam ja vidjela ovo drveno i tako, sad da li je to drveno, ne znam, možda je plastično, ali ovako dijelo je drveno, onda sam ja mislila da je to nekako prirodno, jel? I onda sam ja to okrenula i vidjela da ima ove, evo vidite ove tu znakove i onda je bila, ajde šta sad potrošit. Kad sam već kupila, ovo je miris bijelog mošusa. Tako da dobijete, znači, još jedno punjenje. Znači imate jedan već tu i jedno punjenje ovdje. Tako da nadam se da će lijepo mirišati jer nisam mogla probati. I što još imamo ovdje? Ovo sam uzela isto. Ovo je jadranski balzam od... ovo je Essentia Adria. Ja sam mislila da je ovo od Melema, ali nije Essentia Adria. Znači, evo ga, tako izgleda. Znači, to je balzam. Ovo je sa šipkom. Nanijeti u tankom sloju i nježno masirati u usne ili kožu. Eto. Tako izgleda jako lijepo. To sam isto uzela ove kolegici s posla. Tako, evo, to je to. I za kraj imam još startasice. Ja svake godine nekako kada odem dolje, onda ja volim sebi kupiti startasice i uvijek je nekakav popust. Samo što ja imam tu nesreću kad kupujem, nikad nema moga broja, jer ja inače nosim 41, ali iz nekog razloga startasice mi moraju biti 42. Mislim, mogu ja obuti 41, ali nije to to. Znači, 42 mi puno bolje paše. I tako da sam ja onda na kraju naručila preko interneta i to je došlo kroz
Ja mislim da sam ja to naručila, ajmo reći, u utorak i to je došlo u četvrtak, tako nekako. Ja sam naručila dvoje i kupila sam jedne. Sad te jedne ja već nosim, tako da neću vam pokazivati, ali su iste kao ove. Znači to vam je cvičke model. A ove druge što imam su iste takve, samo što su nekakva nježno ljubičasta boja. Dakle, ovo su tamno plave, 42 broj i one su vam 100 kuna, znači mislim svi modeli tih, sve te cvičke, jel? Su 100 kuna i jako su praktične, jako su udobne. Znači ja od kad sam te ljubičaste obula, stalno ih nosim po vanje zato što su baš udobne i ne morate vezati i baš onda samo obujete. Dakle to. I uzela sam jedne normalne klasične startasice. Ja mislim da je ovo možda ili prošlogodišnji model ili ne znam. Ovo je onaj Ultra Europe model i to vam je bilo sniženo sa 250, ja mislim, na 125, tako nekako. Mislim da je tako nekako išlo. Evo ga, i jako su lijepe, meni se baš sviđaju. Isto su 42 broj, samo što je ovaj uložak unutra je drugačiji nego kod cvički. Kod cvički je malo ljepši. Kod cvički je, vidite, ovakav, evo. Znači, porubili su ga, tako da je puno bolji. A ova je onako, samo su ga odrezali, ali dobro, nema veze. I eto, to je to, znači završavamo sa ovim startasicama. Ako ste probali neke od ovih proizvoda, slobodno mi pišite kakvi su vama bili i na što bi trebala možda obratiti pažnju. I eto ga, to je to. Sve sam vam pokazala. Trudila sam se što manje kupiti da onda ne gomilam zalihe, jer mi to onda ide na živce, a onda opet nađem nešto novo što bih htjela probati pa se to onda nikad ne potroši i tako u krug ja to stalno vrtim. I eto, hvala vam na gledanju i vidimo se u drugom videu.